urubanza ruzabura urubanza rumwe urubanza rufite azizeze mu makumyabiri na makumyabiri imbere y'agenge urubanza rufite azizeze mu makumyabiri urubanza rufite azizeze mu makumyabiri urubanza SP Hakirutimana SP Hakirutimana Eric CSP Kayumba Innocent batanze ibirego bagira icyemezo cy'abafunze by'agateganyo cyamutafasha mu kigo cy'ibanze cya Mirenge itariki ya 22 z'ukwa kabiri umunani bakaba barakekagaho icyaha cyo kwiba cyaha cyo kwinjira mu bwubatsi bw'umudasobwa cyangwa urusobe rwazo no kwiyitirira umwirondoro. Mutamanwa Ephraim SPN Hakirutimana Eric na CSP Kayumba Innocent bakaba baratanze ikirego bajega ubushinjacyaha mu rwego rw'ibanze bukaba bwari bwatanze ikirego busaba yuko bakurikiranwa bafunzwe by'agateganyo kubera ibyaha bakekwaho kuri CSP Kayumba Innocent na SP Hakirutimana Eric bakekwagaho icyaha cyo kwiba icyaha kwinjira mu bwubatsi bw'umudasobwa cyangwa urusobe rwazo no kwiyitirira umwirondoro bakoze ukekwaho kuba barakoze abayobozi b'iperereza n'ubwenge naho Mutamanwa Ephraim ubushinjacyaha bwavuga yuko bakurikirana nyuma y'uko mu kwezi kwa mbere muri uyu mwaka Ubwongereza witwa Kassim Ayman Mohamed w'ibihari amafaranga agera kuri miliyoni 9,133 abanyamahanga bakorera miliyoni 3,679 ibindi bice akuwe kuri Zakaria akaba yarasanzwe Zakaria ikoresha ibintu bitandukanye n'imiti n'ibyo kurya yahabwaga. Ubushinjacyaha bwagaragaza ko umuyobozi wa gereza CSP Innocent Kayumba yifashishije umufungo witwa Mani z'ubumenyi bw'ikoranabuhanga amusaba ko yakora amafaranga kuri kati ya Kassim Ayman Mohamed nawe yamusubiza ko yakunda uretse gusa ko bayikoresha ibintu bitandukanye online akaba ari naho bahereye binjira muri iyo akawunti bakoresheje ikarita bakora ibintu bitandukanye baje guhabwa babyakira ubushinjacyaha rero bukaba bwaravuga ko hari impamvu zikomeye zirimo cyangwa icyaha ibi byaha bakurikirana urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge rwafashe icyemezo rwemeza ko hari impamvu zikomeye zirimo bakekwaho ibyaha bakurikirana buri muntu wese bazerekeza ko bafungwa by'agateganyo igihe cy'ukwezi kumwe. Mutamanwa Ephraim ntabwo yishimiye iki cyemezo yakijejwe mu rubanza RDP 00/2020 umwunganira Maitre Eric Alexis akaba avuga ko baje kurukiko urubanza maze gusuzuma ibyo bavuze baburana bagaragaje yuko icyaha bakekwaho ibikorwa bikigize bituzuye n'abakekwaho gusuzuma ndetse bakaba baravuga ko nta mpamvu zikomeye zituma bakekwaho icyaha kandi nta mpamvu zituma bafungwa by'agateganyo bakaba basaba yuko bakurikiranwa badafunzwe hashingiye kuba nta mpamvu zituma bakekwaho kuba barakoze ibyaha kandi bavuga ko batanze ingwate basaba abakekwaho bakora bashingiye kuri izi ngwate. CSP SP Hakirutimana Eric nawe yaje urubanza mu rubanza rwa nimero LDP 00/2024 yunganira na Maitre Solange Jean-Baptiste akaba yaravuga ko bazatanyijurira izwi nko urukiko urubanza rwaremeje amategeko hano ivuga ko
imanza zabo zahurijwe mu rubanza rumwe kuko zisobekeranye, bose barajurira urubanza rumwe baciwe n'urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge. Muri uru rubanza rero urukiko rwasuzumye ibibazo bibiri bijyanye no kumenya niba urukiko rw'ibanze rwaremeje yuko Mutamanwa Ephraim SP na Ntakirutimana Eric na CSP Kayumba Innocent bakurikiranyweho iteganyijwe nta mpamvu zikomeye zitanagirwaho icyaha no gusuzuma niba bakurikiranwa badafunzwe. Ku bijyanye no kumenya niba urukiko rubanza rwaremeje ko bafungwa nta mpamvu zikomeye zituma bakekwaho ibyaha zihari, urukiko rwumvise buri ruhande n'ibyo n'ingingo rushingiraho, aho Mutamanwa Ephraim yavuga yuko urukiko rubanza rwanze gusuzuma impamvu yagaragaje z'uko icyaha byakekwaho, icyaha cyo kwiba ndetse no kwinjira mu busabe bwa mudasobwa, ibi bigize bituzuye ubushinjacyaha butabashaga kugaragaza yuko ari ibikorwa yakoze ibyo byaha, kandi bakavuga yuko iby'ubushinjacyaha bwavugaga ko hifashishijwe ikarita umufungwa yaba yaraguriwe inzoga y'agaciro k'ibihumbi 27, bagaragaza ko ntayo yigeze ajya kwakira nk'uko ubushinjacyaha bwabivugaga, kandi ko yavugaga yuko ubwo yafatwaga uwavugaga yuko yazanye iyo nzoga bashyizwe ku murongo hamwe n'abandi bantu kugira ngo yerekane uwakiriye iyo nzoga, bakaba atarabashije kumwerekana, ndetse yanavuga yuko atasinye ku nyandiko yitwaga delivery note yakira iyo nzoga. Ikindi yavugaga ni uko byashingiwe n'urukiko rubanza bivuguruzanya, aho bavugaga yuko icyaha cyo kwiba cyaba cyarakozwe ku itariki ya 15 z'ukwa cyenda 2020, nyamara bavuga ko ibikorwa byakozwe ku itariki ya 10 z'ukwa cyenda 2020, urabona ko harimo kwivuguruza, ndetse bakaba baravugaga yuko mu kazi yakoraga ari nawe wagaragaje ko hari ibikorwa umufungwa Amani yajyaga gukora kuri mashini za gereza, atangira raporo bikaba bitarabyitayeho. Ikindi kandi yavuga yuko urukiko rwasuzuma yagize ingingo ya 36 ya 2021 Ntakirutimana Eric nawe yajuriye avuga ko urukiko rwiyemeje amategeko nkana, kuko bavuze ko hari impamvu zikomeye zituma hakekwaho icyaha nyamara batagaragaje uruhare rwe, kandi ko kuba yarafashije Amani yamugaragaye yuko ari bukoreshe amafaranga ye ikoresha rya visa card atarabizi, nabyo byakorwa n'umwunganizi we CSP Kayumba nawe yajuriye avuga ko impamvu yagaragaje ko urukiko rwafunze nta mpamvu zikomeye zituma hakekwaho icyaha, kuko n'umuyobozi wa gereza atari gushobora gukora ubujura ku rwego yari ariho. Ikindi yavugaga ni uko yasabye yuko umufungwa Amani amufasha ku bijyanye n'ikibazo yari afite cy'abanyamakuru bamwibasiraga bamusebya, akaba rero yaramwifashishije Amani, yaramubwiye yuko telefone ye hari abayikoresha, amusaba telefone ebyiri na mashini na visa card ashaka kugira ngo bashakishe abo bantu bakoresha telefone ye. Akaba aravuga ko ibyo babikoze ku manywa y'ihangu, ariko akaba atarigeze amenya yuko hari umugambi yari afite wo kuba yakura amafaranga kuri konti visa card akayatwara, kandi yavuze ko akimara kumenya ko ayo mafaranga yayatwaye yamusabye ko ayasubizaho, amwemerera rero ko ayasubizaho, yaje gusanga atayasubije, ahubwo akaba yaragendaga yongera gukuraho
icyaha bakekwaho ibyaha bakurikiranyweho bakaba bwari bwazigaragaje mu rukiko rw'ibanze kandi bakaba n'uruzuba rwashingiyeho aho ubushinjacyaha bwagaragaza yuko kuri Mutamanwa bwagaragaje yuko yasinye kuri detaye z'umuntu watanze komande y'inzoga yaguzwe kandi ikaba yaguzwe hakoreshejwe izakadi y'imfungwa bakaba bwanagaragaza yuko iyo amani wakoze ibyo bikorwa ibibazo bye abashinjwa kandi hakaba n'abandi batangabuhamya babajijwe nabo bamushinjaga ubushinjacyaha bavuga ko kuri Eric Ntakirutimana yaguriwe telefone kandi iyo telefone iza gukoreshwa ikora ibindi bicuruzwa byaguzwe no gufungura konti zanyujijweho amafaranga yavuye kuri Visa yavuye kuri kasino. Ubushinjacyaha kandi bwavugaga yuko hari izindi nzoga zatumye nubwo zitamugeze ariko iperereza ryayo rikomeza kugira ngo barebe iperereza ryahise ritangira bituma ibyo bicuruzwa bindi birimo inzoga zitamugeraho bakaba bwaravugaga ko babikoze babizi kuko mu gukora ibyo bikorwa bashyiraga imyirondoro y'abandi bantu. Ubushinjacyaha bwavuga ko kuri Kayumba nawe bwasanze hari impamvu zikomeye zituma akekwaho icyaha kuko bari batanze ibikoresho byakoreshejwe amani gukora ibyo bikorwa kandi yemera ko hari telefone yahawe igizwe na amani ikoreshejwe iyo Visa bikagaragaza ko izo mpamvu zikomeye zatuma akekwaho ibyaha kandi ibyo byaha bikagaragara ko bikomeye bihanishwa igifungo birenze imyaka 2 mbere y'uko bwasabaga ko urukiko rumaze gusesengura impande zombi by'amategeko ateganya ashingiye ku ngingo ya 3 aka kane y'itegeko ry'imiburanishije n'ubushinjacyaha bigaragaza yuko impamvu zikomeye zituma umuntu akekwaho icyaha hari ibyagezweho bihanishwa mu iperereza bituma bakeka ko umuntu ukurikirana ashobora kuba yakoze icyaha kandi ushingiye ku ngingo ya 26 y'itegeko ritegurwa bivuga ko umucamanza uranisha ibirego by'ifunga ry'agateganyo afite inshingano zirimo gusuzuma niba hari impamvu zikomeye zituma ashinjwa yafunga cyangwa bashingiye ku ngingo ya 28 y'iryo tegeko rivuga ko icyemezo ku ifunga n'ifunguro ry'agateganyo kigaragaza mu byo kigaragaza harimo isuzuma rya buri mpamvu na buri kibazo bigaragara mu mburanire ya buri muburanyi n'umwanzuro w'urukiko kuri buri mpamvu n'ikibazo hashingiye ku byabaye no ku mategeko n'icyemezo kuri buri bose kuri buri cyose. Urukiko rero rumaze gusuzuma ibyo amategeko ateganya n'ibyo ababuranyi bavugaga usanga CSP Kayumba Innocent, SP Ntakirutimana Eric na Mutamanwa Efrem barajuriye icyemezo cy'ubufunga by'agateganyo bose bahuriza ku ngingo y'uko urukiko rwafashe icyemezo cyo kubafunga by'agateganyo rwiyemeje ko nta mpamvu zikomeye zirimo gukekwaho ibyaha bakurikiranyweho kandi ko bigeze ibyaha bakurikiranyweho bituzuye kandi ko ibyaha nta bari babigezemo nyamara usanga ibyo bavuga nta shingiro bifite kuko nk'uko urukiko rw'ibanze rwabivuze mu cyemezo rwafashe kijurirwa rwagaragaje ko ibyagezweho mu iperereza ari impamvu zikomeye zituma bakekwaho ibyaha bakurikiranyweho. Urukiko rwasanze mu cyemezo cy'urukiko rw'ibanze rwaragaragaje ko kuri CSP Kayumba Innocent yemeye ko nyuma y'uko yahaye amani ibikoresho bigizwe n'imashini na telefone ndetse na rusaka za Kassim Ayimani Mohamed hakoreshejwe telefone ya Gashema Faustin zafungiye muri gereza ya Nyarugenge. Izo Visa zaguraho ibintu birimo telefone Samsung Galaxy Note 10 yakiriye habuze ibikoresho binyuranye birimo biswi n'ibindi muri sosiyete ya Vuba Vuba mu buryo bw'ikoranabuhanga hari n'abakoresha ya Kassim Mohamed yibiraho ayo mafaranga kandi bigashimangirwa n'imbuga z'abatangabuhamya bari babajijwe mu rwego rw'ubugenzacyaha bemezaga ko Kayumba Innocent wasabye
Kassim akaza kwigurwa amafaranga ndetse na Amani Olivier nawe yemeje ko CSP kaminuza y'amahanga yakomeje mu kirere akaba yamusabye ko yakoresha visa kadi za Kassim hanyuma akakira amafaranga ibimwemerera nawe akamushakira ibikoresho by'ibikorwa yakoresheje akora ibyo bintu ari nabwo yamubwiye telefone Samsung Galaxy Note 10 Elite y'ibyo kurya muri vuba vuba ayumva gusa telefone agahita yishyiramo simukadi ye nk'uko zaba zibigaragaza urukiko rwajyaga kandi usanga urukiko rw'ibanze rwaragaragaje ko nk'uko byagenze kuri CSP Kayumba ari nako byagenze kuri SP na Byutimana yakoresheje visa card ya Kassim agura telefone yo mu bwoko bwa Samsung A78,850 hakoreshejwe telefone y'umuntu witwa Habimana David nawe ufungiye muri gereza Byutimana akaba yarayisinyiye kuri note yazanywe na vuba vuba ikindi kandi hari n'ibindi bikoresho cyangwa n'ibindi bintu byaguzwe birenze agaciro ka $900 n'ibindi bintu bifite agaciro ka $200 byagezweho mu iperereza kandi byagaragaye yuko kuri FM nawe hari byavuze nk'uko byagenze ku bandi nawe bakoresheje visa card Amani Olivier yamuguriye inzoga yitwa Jameson Whisky ifite agaciro ka $20,000 akaba agaragaza ko komande yakozwe mu mazina ye na telefone ye kandi uwo Amani akaba yaravuga ko ariwe wagiye kwifata urukiko rero rwasanze nk'uko urukiko rw'ibanze rwabivuze hari impamvu zikomeye zituma bakekwaho icyaha uburyo bavuga yuko basanga mu bujurire bwabo nta bikorwa bigize icyaha bakoze batibye cyangwa se batinjiye mu rusobe rwa mudasobwa nyamara Amani Olivier akaba yarasobanuye mu rwego rw'iperereza yuko aribo bamusabye gukoresha visa card bakagura ibyo bikoresho n'ibyo biribwa n'izo nzoga yari bigaragaza yuko ibyo ari ibikorwa bigize byatuma bakekwaho kuba barakoze ibyo bikorwa byo kujura no kwinjira muri mudasobwa urukiko rusanga mu rukiko rw'ibanze kuko rwaravuze ko rutasuzuma niba bigize icyaha cyuzuye itegeko rigaragaza yuko bishobora gusuzumwa ariko nubwo byasuzumwe n'ubundi urukiko rwasanze rutasanga impamvu zikomeye zirimo abakekwaho icyaha ko impamvu zo zari zagaragajwe n'urukiko rw'ibanze ugasanga rero kuba hari ubujura bwari bwakorewe kuri visa card y'umufungo Kassim Ayman Mohamed kandi akaba abavuga ko aribo bahawe ibyavuzwe hakoreshejwe iyo karita ibi bikorwa nabo ubwabo bamwe bakaba batabihakana uretse Ephraim gusa abandi bemerewe ko bahawe na telefone bavuga ko uwabikoze Amani Olivier aribo wiyemerera icyaha bakaba babona bo batabikurikiranaho usanga urukiko rutatuma badakekwaho icyaha kuko aribo urukiko rwasanze mu byo avuga agaragaza ko aribo banyisabye bakamuha n'ibikoresho by'ikoranabuhanga bakoresha birimo telefone na za kompiyuta urukiko kandi rwasanze ibivugwa na Mutamaniwa n'umwunganira ko atigeze yakira inzoga avuga nta shingiro bihabwa kuko byagezweho mu iperereza bigaragaza yuko iyo nzoga yaguzwe hakoreshejwe visa card ya Ayman Mohamed hakoreshwa telefone ye bikorwa mu mazina ye kandi Olivier akaba yaravugaga ko ari umusirikare w'umurimo urukiko rwasanze tujya bavuga ko hari impamvu zivuguruzanya urukiko rw'ibanze rwaba rwarashingiyeho ugendeye ku matariki bavuga ibikorwa akekwaho byaba byarakozwe urukiko rwasanze nta kuvuguruza kurimo kuko muri dosiye bivuga ko ibikorwa byatangiye gukorwa ku itariki ya 15 z'ukwa 9
naho igikorwa we akekwaho kikaba cyarakozwe ku itariki ya 19 akaba rusanga rero bitabugize kwivuguruza kuko muri uru rubanza ntabigeze avuga ko ibyo bikorwa byaba byarakorewe umunsi umwe. Urukiko kandi rusanga ruvugwa na Mutamanwa ko urukiko rutitaye ku bijyanye n'imibereho ye ashingiye ku mafaranga yahabwa akaba yarabonaga atakwifuza iyi nzoga ihenze ibihumbi 27 basanze atari impamvu yatuma adakekwaho icyaha. Urukiko rwasanze ibivugwa na Ntakirutimana ndetse na Kayumba Innocent bavugaga yuko babona nta bikorwa bigize icyaha bakoze, nuko urukiko rwabisobanuye mu rubanza rwagaragaje yuko hari ibikorwa bakoze kandi bituma bakekwaho ibyaha nk'uko urukiko rw'ibanze rwabigaragaje, bityo ibyo bajuririra yuko nta mpamvu zihari zituma bakekwaho icyaha bakaba basanze nta shingiro bifite. Urukiko kandi rwasuzumye ingingo bari bagaragaje yo gusaba ko bakurikiranwa badafunzwe, yaba Emmanuel Frere yaba n'abamwunganira Ntakirutimana SP Ntakirutimana n'umwunganira CSP n'umwunganira bose bagaragaje yuko bifuza yuko bafungurwa bakurikiranwa badafunzwe hashingiwe kuko nta mpamvu zikomeye zituma bakekwaho icyaha, hashingiwe kuko batanze ingwate kandi bakaba biteguye kuba bakubahiriza ibyo bategekwa n'urukiko, ariko urukiko rwasanze ibyo basaba nta shingiro bifite kuko hari impamvu zikomeye zituma bakekwaho ibyaha bikurikiranyweho, kandi kuba bavuga yuko ihame kuko ukekwaho icyaha akurikiranwa adafunzwe. Urukiko rwasanze iri hame atari ryo ryonyine ryarebwaho mu gihe iyi ngingo bavuga na 36 inagaragaza yuko hari irengayobora kuko igihe hari impamvu zikomeye zituma umuntu akekwaho icyaha ashobora gufungwa by'agateganyo. Urukiko rwasanze kuba iperereza rigikorwa kandi hashingiwe ku buremere bw'ibyo bakekwaho hari ibyaha bikomeye ndetse bifite n'ingaruka zikomeye, basanze bagomba gukurikiranwa bafunzwe kuko baramutse badafunzwe baba bari mu iperereza cyangwa bakaba bakotse igitutu abatangabuhamya, cyane ko bamwe mu babajijwe ari abakozi bayoboraga. Urukiko rero rwasanze bavuga ko batanze ingwate cyangwa ko bategeka ibyo bakubahiriza, basanze nta shingiro ryahabwa kuko birasobanura hari impamvu zikomeye zituma bakekwaho icyaha, kandi nubwo kugira yatanga ingwate bikaba bitavuze yuko urukiko rugomba guhitamo gukurikirana neza bikunze, ahubwo rubisuzuma mu bushishozi bwarwo. Aba rero basanze nk'uko babivuze ubushishozi bwarwo bagomba gukurikirana bafunzwe kugira ngo iperereza rikorwe uretse igitutu abatangabuhamya nk'uko byasobanuye. Icyemezo cy'urukiko rwemeje ko ubujurire bwa Mutamanwa Frere CSP Ntakirutimana Eric na CSP Kayumba Innocent ubujurire bwa nta shingiro bufite, rwemeje ko icyemezo kibafunga by'agateganyo cyajurirwaga gihamye. Zefana